Mang Dirman Pak Kades dipaksa kori. Pan orang setorkeun ka Pak Wahyu ame Desa Mekarsari bukan nama gitu. Ada cara berangkat kumaha hampura ya. Kori saha panen telepon ke kamu mah. Tuh video tuh. Oh, aya tuh sok. niawan. Nya sok. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfal. Masya Allah. Allahu Akbar. Aduh ya lancet aing euy. Langsung kena TikTok ya. Terus. Qulil anfalu lillahi war rasul. Masya Allah. Allah. Hatur nuhun Pak Kades sing berkah saung. Hanya teman aja kan saya.